Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Wateka sao, wateka sao. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Wateka sao, wateka sao. Hai ibu bapa yang mendengar, hai kajar bedang wateka sao. Hai ibu bapa yang mendengar, hai kajar bedang wateka sao. Terpesumbu pesum kuang tetap aja ngan keluarga. Terpesumbu pesum kuang tetap aja ngan keluarga. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedah. Wateka sao, wateka sao. Bulan Ramadan, bulan mulia, jatahnya rakan tajam puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, jatahnya rakan tajam puasa. Pajo usah ngada tenaga singoloh beeta kerja. Pajo usah ngada tenaga singoloh beeta kerja. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedah. Wateka sao, wateka sao. Damai ibadah ledat pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Damai ibadah ledat pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Remaja brawe yang kompak sabe dari lorong A, B, C, D dan E. Remaja brawe yang kompak sabe dari lorong A, B, C, D dan E. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedah. Wateka sao, wateka sao. Hai ibu bapa yang mantap dengar, hai kajer bedah. Wateka sao, tak pesumbu pesum kuat ngajar tapajo ngan keluarga. Hai ibu bapa yang mantap dengar.
gembira kan mudah bukuang lemak mana terasa. Ibu bapa yang mantap dengar, hai kajer bedah wate kasau tak pesu umbu pesu ukuah ngajar tak baca ngan keluarga. Kamu ulangi segota ibu-ibu, bapa-bapa yang na di kampung Berawai, kajet bedah. Waktu kamu menunjukkan bapah pet lewat sah. Kamu ulangi segota. Abi-abi, umi-umi, kajet bedah. Waktu kamu menunjukkan bapah pet lewat sah. Waktu ji, sahur! Sahur! Ha! Sahur! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, ini kepentingan. Hai, itu dia guys. Vokalis. Syafira. Bang Mail. Tidak ada gangguan. Gitu itu. Apa terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat Aceh pecinta selawat ataupun pecinta maksud Cara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.